abaki mutakushama mukegebi bakiri mureka abantu bakahemuka imara kazi tokatebekanisa muhara wawe iwe mucyo tokatereza nyoko abacho tabaranwa abatahana arwana nabo nibo kusanga babatahe mbazi mbabatahe basanga umuntu afira ryo musiramu aje muri kaburu wena bamuzigire bintu. Let's come back to Islam and learn this. Umuntu wena yana aza kufa obusasi ni bwingi nabakagira sallallahu alaihi wasallam innal mauta la sakarat ukufan kusasa no basa kusasa rero no kwataka petejereho gamu no gigiro to mwanya bahanga twatereho kabiri bisasa araferi rwo namanye kikumanyisa namanye kikumanyisa obusasi bwingi konka mu byege haza abantu bitwareka kwemuka abantu bitwareka kuswara musasire konka bintu bitukira kubyega wareba umuntu wawe yaza kufa izo muyambe mutiruka mukabarekaho mutabahemukira muntu wena yaza kufa dore ibintu byo mukureba yaza kufa cyo kubanza yana afa amagaragani garugamu ameshon gareba higuru bagenda nyina wa Salama kuyarebiri bana aza kufa yiruka yazo wa Nabii sallallahu alaihi wasallam yamjati ya Rasulullah ibanika yaza kufa uko nyambe Nabii ajena na yiruka akamshanga yafiri wakad shakka basarahu ameshaga kureba higuru Nabii sallallahu alaihi wasallam fa agmadahu yaga kwata yaga garati ni wabancho wakora wasanga umuntu wawe yaza kufa echo yabanze kora kwataka tambara kona ogarra meshaga omushimure kargarra hansati naza kubanka yabyama one cyo nacho ncendora harabu echakabire cyo rakore umuntu ogwasanga gwire kubi abandi baza kuferera bazumara abandi baza kuferera bagukubagwa ubasanga hansi yemeza ubasanga iwe cyo rakore banzo mbyamse byo murebesha higuru mwebase cyabugazi bwoti akiye mu ngoyeze hati cyo rakore kikuratayo wamara kumugarra meshwaga funa yakagoyi matwende umuntu bita hemuke funa yakagoyi kona get a cloth oba wakwatere esu yawe oba wakwatere kanzu ye oba shati ye dore gizingoti haza rero mushweka hota waza kumushoka aha rero tandike kushumura ngo yize umujure mwengo yi ebijware bwano bishumura ko takihireho twacenda kureba private parts tubona kubobwererebwe rero shumure mpora umujure rwaryo rw'ejure utakano taguro rwe arataguro rwe rwona naza kukomisho garahanga bakumbanzo rwiri atagwire urw'abana bamureko no wakusanga ruzimbiremu yafa mutaruwo ecyumukorana mukwata mu Ruganda tuganda gendo rutagururewe barugatira rusumura ibarugayitire rwoye rusumure mpora waiza kushumura orumwihemu ko mushwekire ebe bitukore kizo muntu yaza kufa rero kakwata shati ye ukagitagura batikugira ngo shati ka wagitagura tumwashiwe yagisiga siku yagisiga no gitagura menye umuntu twamara kufa ebibe by'abana hatwamara kumira mwengo yezi wamushweka akagoyi funa yakagoya kandi bene byo katara marini jya turabugambo bundi funa yakagoya kandi akagoya aka kazinga zinga jakagoye kawoti waiza kazinga dero mushibomu omukomo munda mwenye umuntu kwafa ahinduka mukomo munda oti bitori nyakore mu rumanya mukomo munda oti mukomo to munda hanga twatira haka obwira bunubi akiraka mukomo munda oti waiza kumukomo munda rero funa yakagoya kandi umuntu kwapfaye shama ateshama
abwache ntumukoma munda ntumukoma rero atazimba nibazimba ndeba kompira azimba atebyo kwati ibare rero kari mutahoti tibikoraje abuko ko mutaho kiremire abo mutahibare kandi izazimbiro mu rubazomu konkiwo kwa teresu yawe mukome nkarukoma nkomukaza zeyibo kwayo komeresho rero wamariro kwataka goya kandi omukomo mu mutwe utandikira hayiguru ukome no garra hansoti mu Rwanda bagira rero ngo musibakaba mukomo utahiguroti ugarra hansi eco ntiza kumuyamba obuteshama umuntu wawe kupfa rero bakasanga yeshama ryaho ngo yari musiramu niwe nobere mu cyo kwata kagoyo toka mukomoti mukwata mukomota iguroto mukome koko mukomoti takweshama obo tukamunabise abaraza kumunabisa basanga ariho kitinisa ati waheza ufune yakagoya kandi obofune resu obofuna kateni wotine cyo rafune cyona rero kirete umusheke wote nibyo bituyire Kampala kugira ngo tubashomeshe ibintu ebimbyege twine kitukuronda twenda sente zanyu twenda ki twenda mwegeri mureka kuhemuka mureka kuswaza abantu banyu mureka baraho umuntu akafarero akasanga bakaza kutushunga abatari basamba karinguzo munzu bakasanga ryawe mpare zona zasisikara bakasanga ryaho nibyo bikutureta aho bashija bo kureba abantu batamwe sente zabo tuvuga mu motoka tuiza mu mujye mwayega hati mwaheza kumushoka umuti aho no basa kwate simotera abantu oto muntu wanje yafa rero abantu bize bakuyambeho muntu kurenga bamusanga mu kitinisa abachi bamusanga ryawe hemukira rukusha kubi. So kwa kipengele ya kwanza tumeona mtu gani anafaa mtayarishe mtu, na ukimtayarisha awe hivi wampate kwa hali namna hii. Bantu bamsangari ati tuleka kumushwaza kwemuka ninja obwire bwahika nindeba obwire bwampa bwahika konka. I don't know the program. What should I do? No, we make Allah continue. Remember, for 9 minutes you wasted. Let them make adhan, then we proceed a short moment, then we see inshallah. Adhan first.
La ilaha illallah. Naam, bismillahir rahmanir rahim. Shabarahanga twaza kwika omukairaka akokurwa omunsi aruhanga tatwitira omu mahanga tube turi n'abantu baitu batukoreho ebirungi bakire kutukoraho kandi tushaba ruhanga twaza kurwa omunsi tube tine mushango na muntu abo twashobize abo twasisire ntushaba ruhanga tushasire nabo batushasire. That's why in one of invocations you are supposed to recite on a daily basis, Allahumma mudemu, Allahumma fa ayyuma mu'min sabbabtuhu faj'al dhalika lahu qurbatan ilayka yawm al-qiyamah. Allahumma fa ayyuma mu'min sabbabtuhu faj'al dhalika lahu qurbatan ilayka yawm al-qiyamah. Allahumma fa ayyuma mu'min sabbabtuhu faj'al dhalika lahu qurbatan ilayka yawm al-qiyamah. That invocation is so important that buli wogisoma oba olyawo Allah akusonyiwa abantu bewanakuwaza nga tonaba kutuuka mu maaso ge. Etegeeza ki? Nti Allahumma o Allah fa ayyuma mu'min, to any believer, sabbabtu, whom I've insulted, faj'al dhalika lahu qurbatan ilayka yawm al-qiyamah, make that insult the cause of drawing him nearer to you on the day of resurrection. To any believer whom I've insulted, make that insult I did to him the cause of drawing him near to you on the day of resurrection. Should Allah subhanahu wa ta'ala grant your prayers, accept your prayers, naza kusasira. Muntu yenna gona nakuwaza fuula okunakuwaza kwena munakuwaza ensonga egenda omumusembeza naawe kumpi olunaku lw'enkomerero. When Allah draws you nearer to him, it means you are under the protection, takun fi dhimmatillah, you are under the mercy of Allah subhanahu wa ta'ala. Kati abantu abakwiza kunaabisa ebimukire kuba mubyine. Ekyokubanza abakuza kunaabisa mwine kuba mwine amazzi, water. You must be having water, and water must be clean. Tahir al-mutahhir. We have water which is clean but cannot clean. We have water which is dirty, then we have water which is clean and can clean. Mwabimanya? Tuyina amaizi ago amayonjo kandi nigabaasa kuyonja. Tuyina amaizi amayonjo konka gatakubaasa kuyonja. Tuyina amaizi amachafu agar najis. Amaizi agar najis nimugamanya allati waka fihi najis agagwiremu najis gatakwika kullatayn gatari mingi garmache. Amaizi amayonjo konka gatakuyonza gatakutukuza nugo gahi nugo amaizi which has changed its color, it has changed its taste bishay'in tahir, tagayyara ta'amuhu aw lawnuhu bishay'in tahir. Gahindwire okunura kwago, gahindwire erangi yago, konka kigahindwire kandi nakyo kiri clean. Nkaki kama ushayi, nkamaizi wataha amajani, tea, kama usabuni agumwatamu omo sabuni tutuganaza nogo.
amaizi agutukunabisa n'ogo muntu gakire kuba gari clean kandi nago gakutukuza kama ulmatar kama unnahar kama ulberi kama uthalji kama unnahar agagenzura gacha gutukosa burizo. Secondly, amizago Sheikh Uthaymin rahimahullah akagira ngo ino kubagine ebishanizo bishatu. Ekishanizo cyo kubanza gayino kuba gari clean. Number 2, gayino kubanga mizago gari in its normal, listen attentively, its normal temperature tugateka. We don't boil that water. Abakazi mwachura nimwe mukuteka amizi bajya muteka amizi omuntu anza kumunabisha tukuteka amizi mwagateka okunaba tukushika nukushika konkana mba mwambona abonesa kasitamuga mutaho obusaso bwakura iwano ndakubona abonesa omuntu wawe gendo teka amizi kwakagira ngo amizi muteshyo gateka gabero mu no temperature nga mwagashumura tapaho munabise maiti imwe mugira ngo maka tebagira gadgets zo kuteka amizi urahwire wa kutekera amizi na fari bamutwara hari banabisha kogano bakweze kuteka amizi gakunabisha abantu 10 gadgets bakabe bintu bitanke bikuboyiringa amizi abo kuba buri sola maka nibasharro muntu. Number 2 or number 3, ameizaga gumu kuzakosha must be mubahun ngashimabbe ntagaibo arayangize ngo okwiba misira haramu nambya ngutinkumanya kandi okwiba amashanyarazi tinkumanya iyo tansa tegaina kubera mabbe mwabiru watu mwachenda kubura abakazi mwaza kunabisha mwe mwine sabuni mumugura ka sabuni akakawo umuntu ahangire na nabe cha muryangombe na nabe dongoro mbajinaba tujya kumuza iragete tujya kumuza wali abasembayo. Okay, omuntu ahangire na nabe sabuni bya dongoro biha please omuntu munabise mumugure akasabuni mukamunabisha karungi abo kuza kunabisha mubanze muyeho eresoji ebi abamushekeri. Number 2, mumusumure ekimwa mukomere kumwe amutire mukoto no munyindo mugiyemu mumusumura mweza kumusumura mukiriza mayiteji mugiteko ni raised platform tutukunabishiza hansi kare mwamutaka ko ziramu zigitaye mukunabishiza higuro no raised platform numbasha kufuna ekitanda ekyembaho ahansi ekitanda musuka y'omushenyi abache tutaye omushenyi amezi agagara arabemu garemo kuzo mu bantu abo kunabisha mwahizo omushenyi muguyora mugunagayo mwami n'ekitanda mushatini mufune ebitumba muteme ebitumba biringwa biti numbasa kubegayita ebitumba nga mukaga bero numbasa kulabya mu ekiti mwami burengu biza kubateganisa kuzana ahansi ebitumba busuka y'omushenyi bero mbisita mishahari omuntu ogu mumurete mumuteho hagati y'ebitumba mu bitanureho muti aharaze obucafu iburarabe bero mukirize mayiteje tukiriza mayiti nobasa gukiriza omuntu omwana ogibasa yali omwana muto yali omwana muto nobasa kumukiriza oti ogwo mukono guraba hansi y'amaguru okiriza oti mwota kumbasha iwe kiriza kunu ondiza iza kirize kunu iza sebo banzo ize kachempa okirize ture utati na maiti zoko nobasa kukiriza oti bero gwakiriza ati kunu mwakirebe eki bero tutambure tuti arwo put down arwo bunjene kandi ntebekanisa maiti bero ngambira omushiza ntireta maiti abo kwa kakuzire omushiza kari abo kukirize ebizito enyama yone ryeti ari ati wakagenda yari maiti ahera akagirita ati where should we put? We don't
carry the body like this. We should respect the body. Abako na hareba atahana chuza za heavy duty whatever. Wakagenda akwata tumeje tujite hii. Nimujenda hii. So you should respect the body. Now, tuweza kuta maiti ito ajita. Tulianza kuna bisatisharo bwire bwahoyo. Ekimu kubanza muasur, you press the body, you press the belly. We have 3 parts. Either side here, help that baby. We have either side, we have this part here. Help the baby. We have this side here, we have this one here, and beneath the belly. Ndetiyereze ngamba tuinaha shahu yeshatu eje shahu nejina na hansi hatwantu ende buchafu burugemu. We press either side, then we press beneath for the urine. Hati yo maiti abantu bakaba nabisa kubi nizezi maiti ziba kuleta batujishoza oza kujotore esanda zona ziragwire okuziragwire baji nabisa kubi. Hati yo banzoji opening amaguru otoba gaziye waiza you press either side gently otagira karukanda chapati just gently press on the either side like this. Ugarako pressing hansi oti noza kurebe ukora maraka uwanje gunaona arugama maraka manyi noza kurebe utati no kiruka pressing oti you see mwaga uru wanje ebintu byo kubihura press here mwaga uru hati wa urebe bitakutinisha ebichafu byene biza kugamu omushejo wenda mpango ntubasa kumara hone saha abantu banabisa abantu dakiki 15 ngutwaheza mwaheza ki pressing either side ubuchafu burugemu waheza hari abantu bakufa kubi agwa accident deba unareba umusayi yaho yinagwiraho wa boda mware bayitukura baho amahanda hako naho unareba umusayi gwiziro mu mahanda hato mutu nabasa kufa accident ekifuba cyakitera muti mwana muza kumunabisa murebe kandi hine byayino mukanu awo tugamba nti mukube jeki bamwe musabati jiro tobe nkaya scoti ngaha bakwatire wa mutebafu oppressing emporo mukifuba oti ohindura mutogwe akako guhindura mu otikache noza kureba yaba ine leftovers ebyari ko mukanwa yayenda nko kusesema umusayi gwazo inshallah tase mfembi ya rabbi hine byasigara mukanwa nachi noza kureba byona byesu ko mbafu mureke uzika abantu bizira umusayi mukanwa anazo umuntu abawe mbeni wo mwine so wota owoyanga no kimanya ngo washire korebi menya barimo makwetana batina kubikwata mwebi ko mukazi yana nasomhara tari bireba nimukimanya ngo mukazi aba that blood which is thicker than water blood relationship nabasa kutawazo mwana ari kuriye cyori nimukimanya nimango mukazi nabasa kutawazo mwana we ahari kuriye cyori cye orucyori arkwasira aryo cyori ari kutawazo mwana atakubihurebyo abako n'umwana we iwasa mukazi natawazo mwana akagira ati ogo natari muzire abako muzire we omusayogu mukuru wawe yana kunabisa no bakujyanka wakwato mu bucafu nabata kubureba mutabano wawe yana kunabisa no bakujyanka wakwato mu bucafu takubureba abo musayi hatuwaheza kwata toilet paper tissue ozwire gloves zabura muzwaro buvera please urabye moti utandike cleaninga wa cleaninga ebebu wihayo ebu akosa toilet paper otagiye kujinago ombafu yantunaga mwengo yeziragura okay wa cleaning oti naga kuri obuchafa ibugwa kandi otiyayo kwereka abantu bamukurekera manyi oti araje kutukura namwe niba mukurekera abantu cyane umunabisa wenka iwajiro tinaka kuri nagakuri waiza kumukirininga je ntubanza kumusanja waiza kumusanja mufunise wuzu ya swala
nabise twabanza kumukirira ngo bucafu warugamu hati twamusitanja wano musitanje notayo mukono nibasuka miza akagoya akatukakireho nibasuka mizi garabamu omukirininga waweza hayo glave bagikwihemu abo kwa yiragura abakironda bagikwihemu iyo wagikwata noza kwiraguzeji reka bagikwihemu zware ndizo hati mupfunishe uzu mtubanza twana yabise engarezi jirotu bismillah ubwo muntu takibasha kwegambira bismillah akaje gambira takibasha jimugambira urukuza kumunabisa mujotu bismillah nabise ngareji nabise ngarozaza kutukura omunabise ntugarira mu kanwa no munyindo ntumfunise uzu jirotu waza kutamizo mu kanwa babenka bamushitamisha mureke gukora inshobi omuntu akibyamira akajya shiko mu kanwa hati shiko mu kanwa kuba kushikamizo mu kanwa nabatine control gatahamu derega gumu mu kanwa mukiza kumuzingo musanda garugayo shiko musanda hati bikire ko nkaba musitamisha dore nibashikamiza ngaro zawa oshinduko mu kanwa wasanga mino yagagaitati abandi nibagaita mino otejote bishite mu mpawe ehuma te mu mpawe akateyimba dere nka iwe nabisahora abaso mu kanwa mpora ugiye to munyungu zo mu kanwa emirundi neberi eshatu waceze eco waba noreba ngo amino gasiskara abo kufoku dero zinga kagoyo tarugaru angaro zawe ari index finger oshimuro mino tuza kuziko muntu wana izuro mshayo mu kanwa dero wamariraho babenka bamushitamisha bashukamizo mu ngaro zawe omunabise ahamishwaha watahtahinkahu na lewanshi wakarevu hansi yekirejwa atahlilu lihya fi rudu wano tankure kireve cyari kunaba ukakira byara bya mwengaro hadhi wajib jiragira mwoti oti amishwa heza twaruga mission tuzayi mwana mufure uzu mwaruga mission muzayi omukono gwa buryo gunabise basukamizo gunabise wano nabise mukono tandikira kuno mu ngaro uri kushuma nkokora nabise gwa musho waheza mushimuro mutwe iza mwana uraboko iza ukwatema itota gitina kika mwamani tama uti tushomesi kwato tushomesi kwata maiti kukinyi hatogo mushija najikwata tumaiti yeza ujikwata wonotamizo mu ngaro you spread your fingers don't mind let water go off na gayetka derato shimuro mutwe oshimuro tunotandikira mishwa oshimura mpaka nkomo ugaruko meisho otasyobo bugarubiro kuyombo butongana nabantu obutasyo mu matosi muramu then thumbs ebe hango birabyenyima n'umurundi gumwe we bari munonga. So it is a back front motion. You just do this, push back in the ears, rub behind the ears. Imwebe mufude uzu mukagira mutabakazi rero kagira tamutu mukabyiye tushimura mutwe tushimura tutimpaka aha tugaruka tutomatu tugira te murundi gumwe wazo ebigera hati bo birekire mwacure eco ebigera bo birekire. I'm concluding sir. Ebigera bo birekire hati kwata nikiragambira abantu ntufuna yakantu. Let me just use this as my sponge. Kosa yakantu kati funa kantu karinka sponge kati basige musabuni nikaza kuyamba kaka face tawulo ako utakine ko kwata sabuni waza ujikwata utina gloves egwo muitaka egwo hata uno baseno ko mututinsigiramu no siga musabuni obanzaki ebigere twabireka twakoma mutwe omuzu hati kwato muntogu mukuto mutogwona nabishala makajati fabda bima yaminiha waza kuto mutwe hati mukute saide ya buryo niyo tukubanza bamugire bati akagoyi kaciro yotajote hatu waza kuta kandi tukwenda kumureba atu wahemuka mukwatoti kuto mtogo naweza gukuta bambya msharu mmusho okute mmushweti ojikute kuta homa kwa mchakwa waha umchakwa waha kuteje wasanga taragu ziregerta imwe bashisha mu mugure girta bakazi mu mugure girta
abandi tubagura girita rero nibazarabaho bati rero shange kibura pafu to kwikirizibwa kwata girita ukabona zo muntu yaheze kufa iyo waza kuchikora kakwata girita otereka tumuboneze kiboko ziryaho iwasanga taraguzire girita kare hakiri musabire edu ojo turahanga wanje mucendereza wari kiboko za kokota mugure girita hati kutoti okute nekigereke kitwareka kikuti bantu mugure girita utarima rebiro 20 utaguzire girita biremo ntubira biragirita buti ebyo nibiteza abantu ebyo kuzaho nangwa nyo tuyireho maziro bwire ebyo nibikuteza gure girita waza kuta side je yaburyo no mugongo bakute side yachi ya mosho nekigereke kikute thumma tasubbu al-ma min rashi adalku okuta chikorwa cye yawulidde hati waweza kuta then you pour water starting from the head mujira muti ndoka bamushitamsha mushuka meiza ha mutwe sabuni yone rugeho muhindure side ya buriyo mushuka miji sabuni rugeho muhindure side ya mosho mushuka miji sabuni rugo mwarebo umuntu ogu atayera yabatezire nimugaruka mukuta ko kutwakuta omutwe side ya buriyo ya mosho mushuka miji ko kamwa muryabo kuto murundo kurenga rugumwe ekire kure murundi 3 obe murundi 5 obe murundi mushanju obe murundi mwenda that odd counting abako muntu yafera mu darasa takushana umuntu yafera mu garage twe mbasa kuta muri uriya kirimo oyiro takaterire mu mugaraka mukuta mutwe mukuta side ya mosho mukuta ya buryo wabarakallahu fikum mwaheza nimurete tawuro dite tawuro hate jine tawuro twajikosa nke tawuro yakasebo sembero no maso aho nyine garuka wako cyaho hati nturete tawuro yitu mbasa kumukiza hayi mwamuna bisa mutahandi nari yaho nyine murete tawuro mbanze mu 4 mu mwanya hati izo muntu ndizo kotakiziretsebo banzo izuze kuno hati izo muntu ndizo mwaji 4 mu mwanya hatogo mushiza borekire ture giroti zahaye hati uriyo za kuya yakatawuro akakatoba onabagenda kujja yakatawuro kana akatobya akali wanshi lwachi kwatira mu banga ogo mushiza atuhire yakatawuro kali ntwe hara abantu kugira ekitwanga nokweza muna bisoja hati kiyo otubusimuri iwe kareke wakatawuro aka konka abantu bakaba nabisa kubi iwe kareke wakatawuro aka mukwati tawuro mu mwanya hatogo mushiza ariyo naza kuya yakatawuro koka yana yakatawuro mumwetegereze tashira kuringuriza haronaze mu yakatawuro ukora ki ninga yakatawuro ajoje mu yakatawuro tutwenda kumureba kandi umuntu waguto mutawuro ninga yakatawuro hati wano yakatawuro utarebayo ni yakatawuro sura gundi mwamureba wano mutwe yagumane kitini so twanabisha hatogo yakatawuro tukatombafu mumushimuraje kali mugende mwebare munonga mushimuraje folding is next time or we fold within a minute. How do you see? Bale tuwade tuino kuzinga omuntu ono then tukomao. Okay? Tuzinge tugena muzinga kati mwaweza kumushimura murikiza abakazi mwaweza kumushimura muti murikirize obwire twine program no sisho bwire bwitu twaweza kushimura twaweza kumushimura numbasa kugira imwa muta nkaha amche kwa mwagira imwa mutaka hati mutebekanishe sandaze esikuza kumutamwe ngo yize manyengo yinzire nazo engo yezi mwana mubone ngo izimu nazinga mu muntu is better zibe white color nabishalama katurondera mu white color yagira ati muzijware kala za white wakafinu fiha mautakum mujinge munabafuba mwe
So this is the best color which has no even the party. This is the best color, has no party even. There's nobody who belongs in this party. But if it was red, people would say no, for us we are yellow. If it was yellow, people would say no, we belong the other side. But this is the unique color, neutral. Now, ekitukola bakugira ngo tebekanise sanda. Otaritegana n'okutebekanisa sanda okagira tubitu nyowe nimbimanya otkanta mu kutebekanisa sanda. Okutebekanisa sanda is very simple. Iwe kyokora noza hari maiti waikaho mubasa kugenda n'akagoyi kawe, okay? Wanda kumanya sanda kwa kutebekanisa. Noteeka akagoyi aka hari maiti oti. Abandi bakabataho embingo rubingo bataho urubingo buringo hato urubingo nurwera areto kata aharoro riye ibareta nubwo buringo bwesanda ahano orenze ho futi kemwe nuko orenze ho futi kemwe hato leta esanda yawe oshara esanda please tuzakora ni umushija gumaho hiya gumaho I want you there hati esanda pise ito abanza kutaho nogikwato tagura ansonda etambureti eizampaka akagoyi mwakareba kareke wota kachwani kaza kuyamba mukoma, okay? Na shaideji tagura kando katware kaikansonda karekeho nikaza kuyamba koma, okay? Now bring another sheet equivalent to what you had cut before and you put it there also. This is the second sheet. Muzozyeho mwarezi yizwiro mcucu banturumbazingo mbintu mwabyo mukatare byona byizwiro mcucu abandi mbigusho munzu burumuna nebisuzi tonka abantu bo tusabero hanga tutarware bisuzi kamtamini sabisuzi numbieta muta umuruchiga bed bags, how do you call them in Ruchiga? Empere musabero hanga bakize empere abo kuba empere tuzo kuzanisha menye empere ne kuswaza n'wa kuburyo mugore no iza suti yo mugore yone ne izira nka maremba kuyegende munonye jatutegende mukokure ekikure kigira wano wabi bantu mugore yali wayoyo Shalala batase ebiku mweza mureta ebiku ebyo nanye nimbitina nkandi mutawuro mushiya jati jangu kutwareko akaguzera motoka kansi kunigwira rwigiza kureba jacket ye yatira nteba bikutambura biti yaza iroko atseka dem iroko alaykum kujiza mahuka ngabitina tibyorobi. Now mweza murete maiti mwareta maiti mujistwe ko kuna abagambira mujirete mujibyamisaha mwana mujibyamisaha maiteji temukiriza mutikiza maiteji kubyamire sanda haji sembera bapa sembera kwa bari abacara barabi hati mweza mutikiza maiteji kubyamire sandeji abo ku sandeji kwa mujibyamira nebeteganisho mukuzinga. We shall ask later. Jirekoti esande guma mweza uchitawo muti twatandika kuzinga twantuzinga maiteji. We start with his or her right, her left side. Awujaga mtugere nutubanza bumoshoye niye kubanzaho abantu mugena mukore nsobi nguwana otayesanda banza yo buryo hati uko kubano osara no banza ki wana osara no banza ho bumosho dero leta buryo gitahiguru to respect this right, yeah? Likewise one osara mzinge sanda bring the left here, then bring the right on top. Not bringing the right, then left on top. Can we correct that? Now, hatogo mutogo side ejo wanje, ebijero birukuri, echo kumensa yabyambere nko kundi nti agaramiro ko kwari left ye lyoko. Twe hati left ni era abanzeho, then tureteji. Otabanza weji okareteji. You are not respecting the right. Now, ntubanza tureta tuti
tugikwatira omwanya numugira bwaki nabanza kugikwatira omwanya ninyenda kuyamwe tawuro rero aho umushinje nkabijya ntati tuzinge tugenda kuzinga seka azi tukwenda kureba mayiti kandi wagiyaho azi tushobora kureka weje tawuro then tureta tukwatira omwanya aha tuweza kukwatira omwanya we can gently pull the towel off tutukarebera bwererebwe hati tawureje mujira imwagita mureke kushwaza abantu mwe rero gently you push this left sebo nyweze ngaro zawe reka kutina maiti nyweze rabye when you are pushing like this you pull this one on top. Why do we pull this? Tuyemu amavunya naki hateji pise yo kubanza one ndebe kingeje ekiro kuraba hakibegabegeti it is this shoulder that locks the sanda kwato tinkari kuzinga kaswiti nikora gumeno kwato nkaswito ko bagizinga nikora kwato oti hata ntruwan tukushweka mutwe tabiro compromise ngo muba murekire no jiro twana ndagigo ramuno bankari kuchiriza oti okay this way then you bring this one here we are packing you go and explain ogendo gambira ruhanga okaroga abantu bangahi jiro gambira ruhanga utinka baroga gambira abantu nkiba uzo gambira ruhanga wawe you see now that's the second sheet. Then we bring the third one eje sanda ya kashatu niwe nekira kundemera abo kwa kunjika urero ndeba tumena hati tachigaruka eje niende ma eje kira kundemege ndema kandi nzika mukuru wanje ndibamwita Siraji yandema bajya ngugizinga njati yandema Siraji nimba namukoma. اللهم اغفر لأموات المسلمين اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم واكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الحتايا كما ينقى الثوب الابيض من الدنس. Now when you bring the first one, the third one, you pull like this, ojitayo, then oreta nindizo, kwata. This is the last sheet. Ahunu waba pakinga, akagoyi kito kutware kamunda, asande kumanza mwakareba, kwata je mshijo, kwata ngaruti, kanyuraka. Akanuko tukwata kagoyi, nuko tukwata rero tuzinga tusiba mtwaha ketorozi mubasa kusiba impuruturzo bageta impuruturzo njana ko mugeta the something you tie waiza kusiboti umuntu nabana akasika yana asumura then mwana bakarikaringwa nimbasa ketoroza kayigite nakari kari kagufu nimbasa kufuna yakandi. It's unfortunate I can't cut this one. Yours. Nimbasa kufuna yakandi nkaka mukarabya hansi kaka kagufu wako then you tie emikoneji muti ntukupakingo zo wa Allah wawe oze kwereka ibi wakozire accountability now. Omuntu wena yaza kufa, you will be in this form after being packed in the form of fish. Nobody form yechenyanzo twaza kupakinga nuko tukutwara mukorera kayiraka tukorobi. So as I conclude this, obwira bungi nani nzinge sandezi kumpuka sanda ya kashatu
ubundi ndeka kukoma mutwaha abwa kinta kukoma mutwe tinabujya ngo nekiragiro ngo hareke konka wano kibasa no basa kukikora yikira ko hareka mutwaha ntaka akomere nyita abana nyita muzeire nyita mukazi nyita abana be bo mushijogwa yafa beru esanda magizenti aho no basa kushobora kureka abakazi bamureba abana bi umwana yenda kumureba no mureka namureba aho no bagambiriraho tumwareba ishomwe mwamureba yoko mwamureba okuniyo mukuza nkagambira abashinja Kampala nti wano urabana n'abayayi those who are taking cocaine, opium, marijuana and related aho wabagambira bahurra gamba no rimi rwabo bari abayayi tubanamu Kazende boy ngugu yahendo mutwe Kazende boy ngugu yasikamu Kazende boy ngugu ya papa urimi rwabo wano rubasa bagambira ahantu babyetegereze ate abantu abakufera mu hijja bari mu mikoro ya hijja na umra tubakubashoye kaha tubakubashoyeka abakuvera mu hijja babareka bati Nabii sallallahu mushija kari omarafa ensoro ya mtera teke yafa yamjango munabise na meji na sidiri ko kamutamushoyeka mutwe naza kuzo mishoga Allah arigambe bintu bigambe labbaik allahumma labbaik la sharika lak labbaik innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la sharika lak. وبارك الله فيكم وجزاكم الله خير وكثر من أمثالكم والسلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته.